Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih teman-teman. Kita akan mencari keluarga Upin dan Ipin nih teman-teman. Kira-kira mereka main di mana nih teman-teman? Ayo kita cari teman-teman. Wadaw, wadaw, wadaw. Dia main di kebun pisang nih teman-teman. Wow, ada siapa aja ini teman-teman? Wow, wow, wow. Ada Karos nih teman-teman. Ipin Upin juga ada teman-teman. Wow, ada Dennis juga nih teman-teman. Wow, itu siapa kira-kira itu teman-teman? Wadidaw, wadidaw. Wow, wow, wow. Oke teman-teman, kita selamatkan saja nih teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil aja teman-teman. Ayo teman-teman, kita selamatkan. Kita taruh sini saja teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Oke, kita selamatkan yang ini dulu teman-teman. Wow, kira-kira ada yang tahu ini siapa ini teman-teman? Ayo, siapa yang tahu ayo? Oke teman-teman, kira-kira ada siapa aja di sini nih tuh? Wow, apa itu teman-teman? Wadidaw, ada bobo-boy nih teman-teman. Wow, yang kecil yang gede juga ada teman-teman. Wow, mantul mantul mantul. Oke teman-teman, kita selamatkan saja di sini teman-teman. Oke, kita ambil satu-satu nih teman-teman. Bobo-boy, keluarga bobo-boy ini teman-teman. Wow, tidak. Oke teman-teman, kita cari lagi nih. Kira-kira masih ada apa teman-teman? Ayo kita cari teman-teman. Wadidaw. Wow, wow, wow. Ada jambu teman-teman. Wow, dimakan apa ini teman-teman jambunya? Wow. Wow, 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 wow. Ini ada Bang Jarwo, ada Bang Sopo. Wow. Mantul, mantul, mantul. Wow, ada Aditnya juga nih teman-teman. Wow. Ini ada Adel teman-teman. Wow, wow, wow. Ini siapa ya? Giginya doang yang nongol nih teman-teman. Wow. Oke teman-teman. Kita selamatkan saja teman-teman. Ayo teman-teman, kita taruh sini nih. Oke teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Apakah masih ada teman-teman? Wow, 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 wow. Ada Pop-It kuda poni teman-teman. Pop dinosaurus. Wadidaw, mantap. Ini ada Giant teman-teman. Nobita, Sunio. Wow, Shizuka juga ada nih teman-teman. Wow, cantik banget nih Shizuka teman-teman. Wow, Doraemon. Wow, kantong ajaibnya mana nih teman-teman? Wow, ada nih kantong ajaibnya teman-teman. Wadidaw, mantul. Wow, ada Ultraman. Wow, wow, wow. Ada Ultramannya juga nih teman-teman. Oke teman-teman, kita selamatkan saja. Ayo teman-teman, kita satuin sama teman-temannya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya teman-teman.